Hello OGs, hope that you are doing well. Nizere ko meze neza abari mu majyaruguru, amajyepfo, burasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo. Muhaye ikaze ukurikiye yago-tv-show YouTube channel. Uyu ni wa mwanya ubonamo amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, haba muri muzika, muri fashion, documentaires zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Uyu mwanya tugiye kubagezaho indirimbo idasanzwe. Ni indirimbo yateguwe mu buryo budasanzwe, twavuga ngo indirimbo yiteguwe n'abahanzi batatu bakomeye mu gihugu, harimo Kevin Kade, theben ndetse na element-eleeh. Benshi bari bamaze gushyiraho akadomo ko iyi ndirimbo itazasohoka kubera gushwana kw'abahanzi hagati ya bamwe n'abandi, kubera bamwe guhagarika kuva muri lebo bakoreramo. Umuhanzi element-eleeh mu minsi ishize yagaragaye agaragara kuri social media zitandukanye, byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo igihe.com, inyarwanda ndetse n'izindi, bivugwa ko yamaze kuva muri 155 AM kubera ko bamubuza uburenganzira bwo gukorana indirimbo n'abahanzi akunda. Ibyo ntibyaciye kabiri, theben yaje kugaragara ari kumwe na coach Gael, bagaragara biyunze, bagaragara ko indirimbo igiye gukorwa igasohoka. Benshi bahita bagira amatsiko yo kumenya iyo ndirimbo irimo ibyamamare bitatu ikaza kuzasohoka ryari cyangwa se imeze ite. Benshi rero amatsiko yabo yashize kuri uyu wa gatanu isaa sita n'igice, ubwo indirimbo yasohokaga kuri YouTube channel ya Kevin Kade. Ni indirimbo iri kuzamuka ku rwego rudasanzwe, indirimbo iri kuzigira views zitandukanye ndetse zizamuka ku rwego rushimishije, aho benshi bavuga ko indirimbo iza kuzuza 1 million views mu masaha atarenze 28. Twese reka tubitege amaso. Byinshi kuri iyi ndirimbo rero ugiye kubigezwaho nanjye Blaze kuri yago-tv-show YouTube channel, ubashe kumenya indirimbo y'inspirinze producer element-eleeh mu tegurwa ry'amajwi y'iyi ndirimbo Sikosa. Element-eleeh abinyujije kuri X cyangwa se urukuta rwa Twitter yavuze ati, in producing this song we were inspired by Olivier Ngoma's iconic hit Ikore, acknowledging his enduring legacy. Bisobanuye ko mu gukorwa kw'indirimbo babaye inspired cyangwa se birefeye cyangwa se bakurikije indirimbo ya Olivier Ngoma mu ndirimbo yiswe Ikore. Ni indirimbo rero yamenywe n'abantu benshi batandukanye. Element-eleeh adahakanye yavuze ko iyi ndirimbo yirefeye ayikorwa mu ikorwa ry'amajwi y'indirimbo yireferinze ku ndirimbo ya Olivier Ngoma. Nyuma y'uko Kevin Kade ashyize hanze iyi ndirimbo Sikosa yakoranye na theben hamwe na element ikorwa mu buryo bw'amashusho, element yavuze ko yagendeye ku ndirimbo ya Olivier Ngoma yitwa Ikore. Kuri wa gatanu nibwo indirimbo yabashije kujya hanze, benshi bari kuyigarukaho. Saa sita n'igice nk'uko byari biteganyijwe indirimbo yari igeze hanze, buri wese abasha kuyireba ku mbuga za nkoranyambaga zitandukanye zirimo YouTube, Spotify ndetse n'izindi. Bimwe mu by'abantu bagarutse rero harimo ko indirimbo irimo uburyo bucurangitse nk'izindi ndirimbo cyangwa se yashishuwe. Element-eleeh adahakanye nk'uko ubibona kuri screenshot ya post yakoze kuri Twitter, yagaragaje ko indirimbo adahakanye yirefeye ku ndirimbo Ikore ya Olivier Ngoma. Nimba ukunda rero umuziki nyarwanda, ukaba ukunda na music na entertainment muri rusange, icyo usabwa ni ukora subscribe kuri yago-tv-show YouTube channel. This is the #1 online television, aho ubasha kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda, yaba muri muzika, muri fashion, documentaires zikoze neza, amakuru yo hanze, ndetse tukabagira n'agace gakoze muri rurimi rw'icyongereza, aho ukunda gukurikira fashion cyangwa se entertainment yo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ya mu bihugu byo hanze muri Amerika, Canada, Europe, Asia, Afrika muri rusange, byose ubisanga kuri yago-tv-show YouTube channel. Reka tuvimuze rero iby'iyi ndirimbo ndetse n'amashusho yagiye hanze. Byitezwe ko indirimbo igiye gukora record cyangwa se igakora record mu buryo budasanzwe muri muzika nyarwanda, kubera uburyo igenda izamuka kuri YouTube. Bimenyerewe ko umuhanzi Meddy ariwe muhanzi wabashije gukora amateka adasanzwe akagira views nyinshi mu gihe gito. Bigaragara ko rero iyi ndirimbo ishobora kuba igiye gukuraho agahigo Meddy yakoze mbere yuko ava muri secular music. Iyi ni indirimbo rero igaragaramo abahanzi bateguye amashusho yayo agaragara neza cyane.
aho byishimiwe na benshi kubona collaboration ya theben, abana bakuze bamufana abasha kubaha collaboration bagakora igikorwa kimeze gutya, ibintu byinshi bitandukanye. Iyi ndirimbo rero ni indirimbo amashusho yakozwe na director Kade, uburyo bw'amajwi ikorwa na element-eleeh, igaragaramo theben, igaragaramo Kevin Kade, igaragaramo choreography zitandukanye. Itangira Kevin Kade agaragara mu ishyamba avuza umwirongi, akabona umukobwa mwiza cyane wambaye neza. Uyu mukobwa rero uretse n'uyu mukobwa, abantu bose bagaragara muri iyi ndirimbo barasa neza. Ni amashusho yafashwe na director Kade, bigaragara ko indirimbo ishobora gufata n'imipaka yo hanze, ikaba yazamura idarapo ry'u Rwanda ikabasha kugera kure. Nimba ukunda rero muzika nyarwanda, turagusabye kugira ngo ukore subscribe kuri yago-tv-show YouTube channel. Aha niho ibintu byose bibera, aha niho tubasha kubona amakuru atandukanye muri muzika nyarwanda. Indirimbo Sikosa, nimba utarayireba nyarukira kuri YouTube channel ya Kevin Kade ubashe kubona amakuru, ubashe kubona uburyohe bw'indirimbo. Indirimbo itangirira mu ishyamba bikarangira igaragayemo umuco nyarwanda, bigaragara ko n'umuco wa Kinyafrika wose urimo. Iyi ndirimbo ndamuyitege, ni indirimbo igiye gufata imitima ya benshi, igakora records zitandukanye. Theben yabihamije yuko ari umuhanzi mukuru. Reka dukureho urujijo, ibya bindi abantu birwa bavuga ngo team B, team what. Tugiye gufata indirimbo yitwa ya Soweto ya bruce-melodie, ukunda kuvugwaho ihangana hagati ya theben ndetse na bruce-melodie. Bruce-melodie nk'uko yagiye abigaragaza ku biganiro yagiye avuga bitandukanye kuri YouTube channels hano mu Rwanda, yavuze ko umuhanzi theben atamukanga cyangwa se atafungura ndushumi tw'inkweto ziwe, ahubwo avuga ko azamukubita agati kunda naramuka amwigerereje. Theben, nufata izi ndirimbo uburyo ziririmbitse, ukumva igitero cya theben, ukumva uburyo bruce-melodie nawe yakoze Soweto, indirimbo yakorewe muri Nigeria mu minsi ishize, ifite views nazo zitandukanye zirimo zirazamuka. Ariko uburyo bw'indirimbo Sikosa uraza gusanga buri hejuru kure cyane n'indirimbo Soweto. Nawe uratubwira uko byumva, gusa kuri uyu mwanya turavuga ko indirimbo Soweto yamaze gukubitwa ishoti, yamaze kujya mu bigori mugani wa papa-sava. Theben rero umaze igihe kinini yarifatiye imitima y'abanyarwanda, yagarutse akora collaboration idasanzwe, agaragara yaktinga muri indirimbo igaragaza umukobwa aza amusanga. Choreography nyinshi zitandukanye zirimo amashusho agaragara neza, amajwi meza, imiririmbire myiza, ni byaranze iyi ndirimbo Sikosa. Tuhamya neza ko igiye no gukora amateka adasanzwe muri muzika nyarwanda. Aka kanya rero ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kuri yago-tv-show YouTube channel niba utarayikora, kugira ngo winjire mu muryango w'aba OGs, ujye ubasha kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, muri muzika, muri fashion, documentaries zikoze neza, n'andi makuru yose atrending avugwa kuri social media zitandukanye. Ngiye ubagezaho iki kiganiro nitwa Blaze, yago-tv-show irabakunda cyane. Kora subscribe ubundi tujye kubasha kurya show kuri yago-tv-show YouTube channel. Ibintu byose ni hano bibera, ubundi natwe tuhanga amaso uburyo indirimbo igiye gukuraho agahigo ka Meddy, igakuraho agahigo ka bruce-melodie, kubera collaboration y'abahanzi batatu n'uburyo yateguwemo. Yabanjijwe n'amaprank atandukanye, igaragaramo gutandukana kw'abantu batandukanye, gushyamirana ku mpande zombi, ariko ibyo byose byari gutegura kugira ngo indirimbo izasohoka abantu bose bayihanze amaso. Stay touch rero, turabakunda abari muri Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, burasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo. Kora subscribe ubundi tubashe kujyana 5 kuri 5. This is yago-tv-show, I'm a Blaze on the mic. Bye.